Kuyashqa wawqikuna panikuna kanan yapaynam Dios yanchikpa palabranta qamkunara sillamo. Que San Marcos capítulo 2 pitam kayqa palabra kayqa. Allapa shumaqmi yachimanchik. Imaninta kaycho. Chuskuq runakunam allapa kuyakuq runakuna karqan. Alli amigo. Chay runakunaqa shunqunchaw karqan sarayarqan Jesucristuta. Y papaninchik Jesucristo ninqan nopis paykunaq karqan. Templo de Dios mi kayarqan. Chaymi ari kuyapayarqan chay paralítico wan qishyakul wata qishyakuk runakunata. Llapantapas kuyapaqmi kayarqan. Chaymi huk hunaq apayarqan huk amigunkunata. Chay tiempo Capernaum marca ninqanchawmi Señor ninchik Jesucristo yachaykachirqan. Chaymi paykuna charachiyarqan, pero llapan achka runakuna maychay marcapi chamuq runakuna kichkiraykayarqan. Karqan supunku nimaypa yaykuyananpaq. Pero imata yarpaskiyarqan paykuna, yarpaskiyarqan altupa yarkushun wayhananpaq y chayta uchkurporna frazadawan puntanman waskata watarkur Jesuspa ñawpanman kacharkamushun nirnin yarpaskiyarqan. Y chaynam aywakuyallarqan rasiyallapa wayhananpaq. Y nikurqa kacharkayamurqan wayi uchkuskirnin yarpayanqanno Jesuspa ñawpanman charachiyarqan. Chayqa karqan allapa shumaqku manaku, allapa shumaq wawqikuna panikuna. Imanirta porque Jesús allapa milagrukunata shumaqkunata ruraykurqan. Qaprat kachakache paralíticutapis, endemoniadutapis, imayqa qishyatapis payqa qarqurirqanmi. Chaymi paykuna yarpayninchunarqan manam ni pi allaychinchu kay runata. Pero noqanchik apaykushun Jesusman y payqa allaychinqam niyarqan. Yarpaschaq noqanchikpa paykuna fue ninkaykarqan allapa hatun. Chay alli amigukuna mana chura chayno alli amigo qampis kankiman. Pani wawqi te kuyapakuytiachankiman kanan tiempo imanista kanchu kuyapakuyninchik uqrarikurqunchik kuyapakuyninchayta. Pero noqanchik kanan munaykanchik kuyapakuyninchik kachun kay shunqunchikchu. Y chay paykuna ruranqanno noqanchikpis vecinunchayta amigunchaykunata llutanman apananchaypa rantinqa apaykushun Jesucristupa chakinman. Chaychawmi pay milagruta rumunqa, chaychawmi pay shunquta cambiamunqa, chaychawmi achkaq runakuna kayan borracho, achkaq runakuna kayan qishyakukuna, achkaq runakuna puriykayan suwakurnin imaninpis, entonces paykunata yachun, paykunata apamushun, palabranta wiyakurnin, palabranchu cambiakuyananpa, Dios ya palabrancho paykuna trokashqa yarpayninkananpaq. Chay wanuchikuqkunapi shayamuchun porque paylachawmi kan milagro, paylachawmi sanidad, noqapis tarirqu chaynomi qishyakuk runa paychawmi hampi tarirqu. Y chaytam allapa noqa kanan kushishkayka qamta willapari kanan en vez de odio, rencor chay llutan ruraypurinqa chay rantinqa Jesusman shamushun. Y noqanchik kashun ari chay chuskuq alli amigo no llapanchik wawqikuna panikuna kashun. Chaynopam noqanchik almanchik salvashun. Chaynopam noqanchik chipyaqra Jesús piyawarninwan paqashqa kashun. Mana chaynopa karqa uqra kashqallara purikushun. Imayaqra chaynolla kakushun wawqikuna panikuna kananmi tiempo, kananmi hora shakayamunaykipa qishpipa ayqipa Jesús presencianman. Chayshi Jesucristo nirqan chay runa charpuptin wataraykarcharqan cadenaraykarcharqan chay enfermedad nincho aw watashqa karqan chay enfermedad nincho, pero Jesús nirqan kananqa librinam kanki. Chay fresadayki aparkur aywakuy nir sharirkur aywakuy nirqan Señor ninchik. Chaynomi wawqikuna panikuna qishya watarachimash Jesús nimanti sharkur aywakuy. Chaytam noqanchik yarpachakunanchik rurananchik. Pero fariseukuna imanirqanta, chay ley yachachikuq runakuna imanirqanta, chay ley yachachikuq runakuna imanorta kay runaqa ima runatash. Solamente Dios llamer perdonan pecadutaqa y pay imatash ninam ahakurkuyarqan chay ley yachachikuq runakuna. Kanan suwakuna imara ahash purikayan Dios pa palabran parlapash chay yachaqtukuq warmikuna, yachaqtukuq runakuna aw
Sei kuna pit más atu me puede nin Señor nin Jesucristo ga. Filósofo kuna kayan Sócrates, Platón, Pima ipis, kash, pero mana huk reshiach tajiranzu ni huk paralítico ta ajiranzu ni wanush kawatserganzu. Pero Jesucristo kawatserganme. Y Dios ya pichamon ganta musia nampame, sei no horma pega wiyay kamarganti, sei no horma parla pega kamarganti panikuno kuna. Sei mi wauki kay palabra no gapa. Allá pa shumahme sufría gam kunapa. Mundo chpuriaptik. Wanush no hitarayaptik. No hakun sufría allá pa muakun panikuna. Que palabra de Dios ya chatikoka runa. Palabra de Dios yo purehka kunaga. Sienti paya, waganaya, yakinaya. Yo tantural puriaptiki. Saimi pani wauki kutika munki. Saimi tsuri. Papa. Mama ya pekikuna kutikayamo Dios yansikpa palabranta ya chakukunapa pechome ayuno vigilia ya chakushun kay palabranta kay mi palabranta wakulpa nikuna ya chakushun imata gejgaraikan kay rurincho setam no gansega wakulpa kay mi yaku kay mi luz sei chome no gansikawananchi panikuno wakuna setam kanang parla pare ya pekikunata que palabranta ashak shakayayamu yapa ikikuna Dios yansikiman. Gracias, se ya mi kashra kanan y yapa epskutira yamshachi para la kurinapa Dios ya palabranta.